obiara me se mentiase be aduanani ha me papa be ba no ha me na ka menya akwanya meka say onjai ne beto ye beto yo na na beto sa asante ya asante enye ne ba betiti asante mu onye ye wura otumfo setu na dia ase asante nye asikadwa ni nananom dia enti atono no no di ni die sabi mpredwa udi die wo krom ono so udi ni die wo ni krom o meka o ka se be som no afi adani bebrebe na dawo mame ba besraw o mame na agohima na meka se mesraw be paucho jai na egu aduanafo ani mu ase ferry niwu ehia Ghana ono kopesika maye bedie bibi ehia wo Ghana bia ono no di animu sabi bibi hia ban ya o madoma hen ho o magogo hen ho timitimi hu ade kodi aba me ban trimu a e ma ne ye nnoma bia sabi mpraduasa emfata sesi asa santifo enya ka santima ka se ye sorry na mahima ye sorry a enya papa sa santima pa mahima si ye sorry a enya papa me kwa me so enya papa na mahima nyina eti won kana no ntum nana denya se hima de eno a na yedi hu abobu na santi achimagogo mahima oba peni wa ha ono de oba tampa nana de mitumi nana bra wen bai no oba ta de na ho ye wo hu dreaming dan so mentumi ama o no me kwala ni say asanteman to bi ka chenam say na nka me nue o mo mama ni yi eti a che na che say run around e ma me ehu ni ayekoso eti na nyina baaye say ke ba beta nachi ni ahwe de ewura na daro manka de obeka ewura o kasa wi a na insuasa eti ono na ni ehwe na aja obi suru bi bebo mu ya bibi aye basai nti ehwe de nyambe ye nana daro ma we de nya number mejaja ma ohene de nkade na mo person ko ohene nye ma mo na daro ma o de efri na num obeka no na ye nyina ye kutam na de mentumi nka sam hye ye wura no na nkasa ya nka wadi akonwa chei de den so ya kola nso aja obi nim tam obi bekoro na nka bi aka na daro ma o nka bi aka be yi a na de ono beka no na ka nyina ye ta nachi na nka nya sa de na nka ja ko jemu a ya bre wade a ko jemu a na nka oje twen a nka se kasa e se wo ya baba wa de ono ana daro ma de o hwe de to ye bia na daro ma o fanto ma ye pepe na hima madika kasa santi achingugu ma hima na wudin we did na dwabe afra kuma se wa kusi obo adum na agoma hima me no na wudi akonya mfiese ni did akonya 2011 the evan say 13 years ni yeah me try 15 years madama wa begina mechi yes celebrating nicely to me train 15 years na me to me see agogo kama dia ambotumi abaho dia ba se te say dia e be twen ko na se de wo esumbu na dia ho nye kama mbe se ho ye kama pa na be bia ka ho o se atumi be bia ma me kwan ma me yo ye ma me kwan me ye pe de me court me de me fa me de me sia nye ma basa nti nyakopon na me sense ruade na mu kwan ko so nim se makoma mu yakoma pa be se me siesie me kro na me kro ni ye fe nti agofo ma me kwan na me siesie me krom se na be ya me kon be do na ma yonkofo so kon be do no be ba agogo ni aka se ye kwa agogo bi agogo aye sabe pepe na me hwehwe adaroma yes so tufo nyankopon se de na naka no ewrade manemrem na santi achimagogo enye krabehwe wabra na celebrating 15 years anniversary no na bibia aye kama otufo manye dwuma maye sa na otufo osetua bibi onso ene na nanu atrankonya santimai momwai na asanti achimagogo na empeja kuro no na enye fe na enye krabehwe yenim se nanu mobeya mlabro so achenso nana asebi koso na mamusa we de mamusa mpanizi funtuo ku krawa na so mbusa nana ya asanti wa giran e ma okon ehi ko etia abrofo de doma ahini yei ahima no mo kasei ye na se mo de wan betimi aka no yo bia antiase obiara me se mentiase be aduanani ha me papa be ba no ha me na kamenya akwanya meka se onjai ne beto ye beto yo na na beto sa asante ya asante enye ne ba betiti asante mu so atiase na sabio nye ye rotumfo setu na dia ase asante nye asikadwa ni nananom dia eti atono no no di ni die
Sabi mpredua udu die wo krom ono so di ni die wo ni krom o meka o ka sabe som no afi adani bebrebe na dawo ma me ba mesraw o ma me na agohima na me kasa mesraw pe paucho jai na egu aduanafo ani mu ase e fere e niwu mia na me ka batampa mia na me ka che o piesie mesraw jai why jai ni nyina kamom nya baako na wiase anase kro ye nyina akabo mu na efe eyi mu a na kro na ye basa eti na sante he onye wo hwe ti wadaroma o tia odoma ono so ntia ne kumase ye asante fo de ye de enim se ye wura no sikadwa eye ne dia ena sikadwa so eye ne dia no so nyo no ko a na edi sikadwa o woni Ghana man nyina the Charity Foundation obi aka ho ehia Ghana ono kope sika ma ye bedie bibi ehia wo Ghana bia ono no di animu sabi bibi hia ban ya o madoma hen ho o magogo hen ho ye ru asante hen because oduru ha no ojiwa wa tu wo yakoda o sabi wo ye boda ni o ye hwan ye ojiwa wa tu timitimi ho ade kodi aba me bantrimu a e ma ne ye nnoma bi a sabi mpraduasa emfata tina dawo ma ne maame ba akopani mesre no onya bibia ento nchen ne ye nyina fa odo entra asundwe mu na asante hen de odo obi aye ne ba obi aye ne nana obi aye ne yire obi aye ne maame obi aye ne nua ba ti nyina ntra kama mesre ndade a mesre na ansem adaroma mo kan chese na agohima ne maame prekupe me se aye yie to oma aduana nsa ne aduana ti ofefefe no oma aduana ntra ofefefe ma aduana emese bibia na ye nyina no ye sum ye wura okese okakraka na asante kotoko ukuma apem a apem beba ukuma apem beba se si asante fo enya ka asante ma ka se ye sorry na mahima ye sorry a enye papa asante ma pa mahima si ye sorry a enye papa me kwa me sorry enye papa na mahima nyina eti won kana no ntum no henti ne baby ono so ntra ne baby na asumdwe emra asante ene bron ene Ghana man nyina mesrenala na ubano no ne beka o ya mantima ndache nti sisi ya ense sahemfo ene na ahima no se mumu onsori a emaburu no ye beti atua etia domahene de na aka fa ho meso meka ho bi me a me ban so meka ho bi because no me ekoso na nye so ahima no bi anko amfre me beko bi se ne be ya ne obetwa ye nyina atena fefefe ese nua ye furu ba akoma adan ne ntitimu yi ochina ne ese na agohima ewu a na fe na hima ewu because oh na agohima no ya nam ne bonkomo yi enti enye fe me da youth no mo ko ahima amahima so ye beko ye nyina beko because ohin odo bi a na onim ne kwakwa de omuni se brofo ewo domafo ewo Europe atikuo se omo jijisika atokode e de abe support na domahene se ontu asante hene so sa asem a ekwo Europe no de na aka fa ho emaso omukakwa na abro ni asante na sa agogo ne bro pe agogo nko a na asante nyina enye ye so omo jijisika tatu a ye de ye nimko ye nimu dwane ye begina e man mi se megina so oberima na makon na so mi wura so hwe ma me nko nipa nyina abeka ho ame nyina akon because asante man ho dada adan na se nipa ba ko ba sa asante man don't phone to me say asante man e so mo nyom ba bi atra mo tra mo ba bi o mo nyom abrochi o mo tra mo abrochi ya asante fo so abrochi bebre sa asante ni ba ka se ogina che memadu etu omo ntumi nka se o maje omo je sika be akoto akonti yakon ni o madada ye we ya no kra betumi akon ya no kra betumi akon so ati ase etu youth no mo kwa mo mfre ma agohima me ne me ahima nyina ye nyina be sori e be di mo anim ya santo aso kutetuo ye nyina be suetuo ni beto na ba critical a ye nyina ya tutuo ni bi nya he o mo ebewuo eti asante man ye nimko ye nim dwane ye gina o pintin asante man ye nimko ye nim dwane na agogo mahima na nana kasa no se de o kire no ama yakoma toyem enti na nase yetu sa obedi achi na mpa se na domahene epeso o kire se ono ye domahene a ye se be chense asante ye mabunu efi se ye mpe basabasa wo ye manu ene ye kwa menchirima se de na nanom koma ye no sa de ye so be kwa ji nchirima enti na domahene se
waboa ne ho na yenua no wo Europe ene Asia no ne America no mo ka mo ho boma to akodie dia bredo ma hena akodie medru ne do ma hene no ne edi kan na ko wie ompa wo ko bisa denchira bedru fe yi ase no hene du ahensai na nkuninu aba ama asante awie asante enu ko yenu dwane se de na eka no sa ene ye no enti no do ma hene ene oboba sempremo me ne me maame me nana ma de nyina ebo koko se unse hunu no jai no wanya ya dako ebe odabone na mpeni se ohine untu ofutuo no owin takrabo a oni 3 edu ahwe a owin takrabo a oni 3